Siyambingelela amasotsha amahle, siyambingelela sive saboko komkhulu. Ngingicomrade IB Dlamini, ingceku yenu, umzabalazo wenkululeko yesive sethu seMaswati. Lamhlanje amasotsha amahle sithi asitokhuluma ngemshikashika lesikuwo wokuthi sathise umhlaba kanye nelive lase-South Africa, uhulumende wase-South Africa. Ngewokuthi naku lapha siyatalelwa sesitalelwe inja endlini kusuka emabhunu la aya kubhululu wabo umswati abulala abantu bakithi. Sithike asihlabe inyanza leyo maswati amahle on your behalf ngoba sila eSouth Africa. Sithike angeke sibenze uma ingadi yemaswati igobhoda ichithwa bathamuki, ichithwa amabhunu. Sibe sesiyabuka sesiyinhlangano ye-United Swaziland Diaspora kanye nema-political parties enu maswati lamahle, inhlangano tenu tembusave lokufaka ekhathi i-People's United Democratic Movement, i-Swaziland People's Liberation Movement, i-Communist Party of Swaziland, iSwalimo, kanye-ke ne-Free Swaziland Movement. Naletinye tinhlangano letikhona maswati amahle lekufaka ekhathi Spiritual Commission nelubumbano lwenkululeko yesive seMaswati, kanye nesikhiya senkululeko yeMaswati lesandla kwakhiwa yabo Comrade Busi. Sithike naletinye-ke tinhlangano letikhona la sahlaba inyanza leyo, sahamba sakhuluma ne-ANC, sakhuluma nekhosathu inehawu. Saphindze futhi sangagcini lapho, sahamba sayokhuluma kanye naletinye tinhlangano letifaka umkhonto wesizwe. Labantu sabakhumbuta ukuthi niyakhumbula yini umkhonto wesizwe, ukuthi umkhonto wesizwe nanilwa eSouth Africa, nanilwa inkululeko yase-South Africa. Nanihlushwa amabhunu, nanifika eSwatini nahlushwa amabhunu kanye ne-royal family, umndeni wasobhuzi. Siyabakhumbuta-ke maswati lamahle nga-1982 Pretoria Accord liyasayinwa bukhosi bakangwane kanye nemabhunu. Wona lamabhunu langa lasihluphako lasibulalako lamhlanje. Sithi-ke kubo inyanza leyo sasinibambisile ngaleso sikhathi. Lamhlanje labo bantu laba sibaphindze bahlangene lesikhathi in the 80s bebabulala nini kanye nathi bangafuni ukuthi nibe nenkululeko lapha eSouth Africa. Manje sebabuyile sebabulala thina sodwana bahlangene bona. Kusho ukuthi ngalapha ngumswati nemndeni wakhe, ngalapha bonhloko wayivuthwa emabhunu. Sithi inyanza leyo angeke nisibukelele.
ngiko-ke lokusendele ukuthi-ke sihambe sikhulume nabo naletinye-ke tinhlangano letifaka ekhathi i-Western Sahara Solidarity Forum ngoba nabo le-Western Sahara bakulo mshikashika wokulwa nenkosi yaseMorocco Maswati Lamahle lebahluphayo ngale ndlela lesimangalisi. Sibe sesike sesiyabhala Maswati Lamahle on your behalf ngoba thina sendatinto tendeke Maswati Lamahle and asibuyele emuva le moto lesihamba ngayo ayite reverse gear na stop ukude siyaphambili nje siphelana sishito-ke emkhathini weliviki ukuthi asikwesabi kufa as long as silwela inkululeko yenu Maswati Lamahle ngoba wonke umuntu utawukufa naye wakankenjane utawukufa nawo lamaphoyisa lasidingelako nemasotsha atawufa njengaloku sesike sawabona afa. Kodwa-ke umehluko ukuthi thine uma sifa sifela inkululeko yesizwe sakithi, bona uma bafa bafela umndeni wasathane, umndeni wamaprosective nkenjani. Sithithe-ke Maswati Lamahle ngoba nemuntu loshayela indiza akayekeli ukushayela indiza ngoba uthi itawukuwa abese uyafa, nalo hamba ngemkhumbi akayekeli ukuhamba ngemkhumbi ngoba athi utawufa, nemasotsha la empini akayekeli kuya empini ngoba athi atawufa. Ngakho-ke kufa asikwesabi, kodwa sitawkwenda konke lokusemandleni ethu Maswati Lamahle ukuthi sibone ukuthi niphephile nathi siphephile. Sende njani-ke Maswati Lamahle ngale ndzaba yanaba bonhloko bayivuthwa lababitwa ngabo Arno Binari nemnakabo Ian Binari kanye nemfati wabo Lynn Binari na Anton van Staden kanye nemndeni wakhe umfati wakhe Anne-Marie van Staden nenhlangano yabo-ke lokuthiwa i-Bastion Security and Bastion Academia and i-Emerald Sky Risk Solutions ngiyito le nhlangano Maswati Lamahle leti labatakhile ekuthini tibulale emaswati akithi. Sende njani-ke Maswati Lamahle sihambile saya kuhulumende wase-South Africa sibhalele i-president sicale sakhuluma nebantu bema-Hawks ukuthi nine ma-Hawks leli bandla leli investigator-ko emaphoyisa lana laseTugu sakhuluma nawo yathi lapha sihlutshwa amabhunu elabhunu abulala abantu bakithi asenizame ukuthi senike niwahlole bathi chaza mina ne-UED hambani niye ku-president welive uthi nje once nafike nayibeka kuye once wathi kithi sidabafuna size sibathole sayibhala-ke incwadi on your behalf Maswati Lamahle sayisa ku-president sabe sesibhala lenye iyaka-foreign affairs ngoba uma uyinhlangano tinhlangano leti chamuka ngaphandle bantu labangasiyo bantu labangasitakhamuti tase-South Africa kuthiwa ngeke nikwati kuyomasha ni ka-president kufanele niye ka-foreign affairs nalo sango lokungena. Siyalalela-ke Maswati Lamahle ngalesibili-ke sibe nemhlangano nemaphoyisa alapha nemaphoyisa asemukela kahle la ePitori asitshela ukuthi hambani niya foreign affairs aze asibuta ukuthi kukhona yini leni kwesabako uma niyoshuka sathi sesaba labo kubona laba bonhloko bayivuthwa bo-army bathi cha thina sitawuta sihlomile sitawufika siniprotect sinikhusele ngeke banendeni sathola dolo ukugcina-ke Maswati Lamahle. Ngakho-ke sesiyibhalile le ncwadi ithini-ke Maswati Lamahle ithi hulumende wase-South Africa ninemthetho la lokuthiwa i-Mercenaries Act 27 ya 2006 kusho ukuthi ngumthetho wedishoshovu or wema-mercenaries bantu lababulala ngekubhadaro ngalesi Swati sakithi kuthiwa tinkabi lo ngumthetho wetinkabi wa 27 umthetho number 27 wa 2006 siyawufunza-ke lo mthetho sifunzela
laba base-South Africa siyabakhumbuta ngoba phela saya esikolweni siyakhona lokufunda. Siyabakhumbuta maswati lamahle ukuthi lo mthetho lona uthini. Uthi-ke lo mthetho lona kafushane nje, prohibition of mercenary activity. Section 2 wakhona uthi no person may within the republic or elsewhere participate as a combatant for private gain in an armed conflict. Uthi directly or indirectly recruit, use, train, support, or finance a combatant for private gain in an armed conflict. Siwa kona uthi directly participate in any manner in the initiation, causing, or furthering of an armed conflict. Uthi section 2 akona, any person who contravenes subsection 1 is guilty of an offense. Lendo ngilena labayendako maswati lamahle kusho lo mthetho akusho thini. Sikhumbula ke president wase South Africa uthi lo mthetho kude umuntu wase South Africa labatambhadara imali ahambe aye emaveni lapho kuliwa khona bantu bafuna inkululeko bese yena usebenzisa buciko bakhe bekubulala abulale on behalf of lo munye umuntu lapha ke lo makhosetive. Sibabhalele-ke leyo ncwadi maswati lamahle kusasa-ke sesiyohamba-ke sinikise lesikhalo senu and tonke leti nhlangano leti letifake ekhathi bo-ANC nabo-Communist Party leti titawuphumelela titawuyisayina kanye nathi inhlangano tema-political parties langa enu sitawusayina maswati lamahle sithi-ke umaswati la e-South Africa nalangakhona kusuka eSwatini it's only 3 hours drive. 3 waphuma eborder gate noma uphuma kuyiphi kuleti letingalapha eWest kuse-Oshoki kuse-Piet Retief nobe ngilapha eNesting it's only 3 hours. Siyaqala ekuseni nga-9 siyahlabela siyafika kuse-DERCO kuse-office basi-DERCO Department of International Relations and Cooperation which is fanana ngokuthi nje kuka-Foreign Affairs ila ePitoli. Lo mgwaqo wakhona uthi South Pans Road. Le building kuthiwa yi-OR Tambo building. Kodwa-ke sinawo ema-flyers nitawathola sesiwafakile la khombisa ukuthi kuyiwa kuphi. Nebemhlaba-ke sibamemile maswati lamahle labafaka ekhathi ema-media, international media and local media. Kusasekuseni nje ningilalele ku-SAFM nalabanye futhi letinye tinhlangano lapho kufanele sikhulume ngeke ngikhulume ngedwana naletinye inhlangano tenu letikhona la tifaka ekhathi boSwalimo naboKhudemo nabo-Communist Party batabanika ithuba ukuthi bakhulume on behalf of eMaswati sisonke sihlangene maswati lamahle silwa nesitha. Ngakho-ke siyaqala-ke nga-9 o'clock maswati lamahle siyafika kusha ingoma nga-10 ekuseni bantu bayakhuluma timvo tabo tonke letinhlangano nalabo-ke labasisapotako bala eSouth Africa. Bese-ke emva kwaloko nakushaya 12 sesiniketa-ke lesikhalato lesitabe sibhaliwe. Emva kwaloko-ke siyasayina silalela laba baka-Foreign Affairs base-South Africa ukuthi bathini ngalesikhalato sethu. Emva kwaloko-ke kusha ingoma nga-1 o'clock sesicedzile. Emva kwaloko songakhona ukuthi uphinde uthathe imoto ubuyele eSwatini. Ngaso isikhathi ngo-1, 2, 3, 4, 5 o'clock ufikile ekhaya. So ukhonile ukukhuluma nemhlaba. Umtshele ngabontambo olukhuni labacashwe kumakhosetive ukuthi babulale bantu bakithi. Maswati lamahle sitayilwa lesinye lesitawukwenda sitawucela iSouth Africa sitawucela tinhlangano kunenhlangano lapho letinhlangano yona le nkampani lena letinkampani letimbili letintsathu njengalo sitibitile letinhlangano leti iBastion Security, iBastion Academia, iEmerald Risk Solutions siyazi ukuthi kukhona lapho yena khona ibusiness la eSouth Africa. Ngakho-ke siya kuleto tinkampani leti
Sizawufika sithi kudo lelenye nje siyitholile esekhunda ukuthi yelabo Pholoni. Sizawufika sitshele ukuthi if nisafuna abantu banithengele ePholoni, msani kusebenzisa le nkampani lena ngoba le nkampani lena yimasondzane. Once tonke laba khona basebenza khona lelo nhlangano lelo, lapho banamabhizinisi khona, lapho bagadza khona, sitabatshela ukuthi abayekele kuba nebudlelwane nale nkampani lena ngoba le nkampani lena ibulele bantu bakithi, babulali la. Then-ke si-expecta ukuthi leto tinkampani leto tibese tikhatha lama-contracts, letivumelwano tekubacasha laba bontamolukhulu. Sitabese-ke sesikhuluma nalama-unions ngoba lama-unions besikhuluma nje na-Comrade Vavi we-SAFTU athi South African Federation of Trade Unions athi comrade wami manje kuse asibe nemhlangano sitokwazi ukuthi sikhulumele ndzaba ukuthi lesimo sase-Swaziland sisilungisa kanjani. Sitabese-ke sesicela leti lama-unions lapho leti nhlangano or lama-organizations lapho basebenza khona la ukuthi bafake iphesha kuleti nkampani tawo lefaka labo escort kuthi ngeke sikhone kusebenta la sisebentele inhlangano nine kanti nine nisebenza nebabulali labafowethu nabodzadzewethu labanganacala. Sibakhumbulile-ke lokunye lesawukwenda sitawuya lapha angathi inkosi yami maye kubuhlungona ngoba iMontini icashe abantu bakithi. Kodwa sitawubuya lapha iMontini lapho imikisa tigodotayo khona neliplanga. Sibatshele ukuthi hey asenime kuthenga kule nkampani le yakaMontini ngoba ngiyona le cashe tigilamkhuba emasondzane labonwa nguComrade Monti. Sitawubatshela siyathemba ukuthi by so doing sitawukhona ukuthi sincamule le mali lengenayo. Sesiyama sekugcineni-ke maswati lamahle sitobatshela kusasa ukuthi lokunye lefanele bakwende uhulumeni wase-South Africa ukuthi angavumeli bomswati nemndeni wabo ukuthi balethe bantwana babo la nefamily yabo bethe esibhedlela. Sitawubuka letinye izinto lesabacela ningasiphathisa nani maswati lamahle nibhale la ku-Voice of the People ningathumela kithi. Siyabonga kakhulu maswati lamahle and siyabonga kakhulu ku-Voice of the People umfowethu uNcongwane nakumfowethu uStufuza. Sengigcina nje sibatshelile ukuthi uthe lo Arno lona akambulali yena Comrade Thulani ngoba abengekho elistini yakhe. Bamangeleke ngoba basesibathumele bonke nemabasisi onke incumbi yawo siwathumele la tincwadi banazo. Siyabonga-ke maswati amahle angigcine ngeke uma uliswati ula eSouth Africa sitshele ukuthi ukuphi uma futhi bawudzinga kokuhamba siyazama ukuthi kuthola imali ukuthi ba-Israel bafike nebase-Witbank ukuthi bafike. Kodwa uma ulapha iToli liyana namhlanje nayitolo belina kodwa nobelina nobelingani siyaya khona siyaninxusa maswati lamahle vukani nihambe niye eDepartment yaka-Foreign Affairs kusasa. Siyacala nga-9 nga-10 kusho ingoma kuyakhulunywa nga-12 sifaka imemorandum nga-1 siyakhululeka. Amandla